Jadi aja mifaka sejak tahun talaga ada tahun. Cuma nak pilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini ya, saya masih ada di Pasar Mongkok. Nah ini ada di Pasar Torres. Kita coba jalan-jalan ke Pasar Torres, ada apa aja di sini. Ini ada perbandolan. Nah, di sini itu perkoperan. Koper api-api. Yang mau pulang Indonesia. Oh iya Mbak, ini jenenge Pasar Torres. Nah, ini di sini ada pergioan. $10. Nah ini tas-tas ya, masih tas-tas ya. Sini baju-baju ruame. Ini namanya Pasar Torres. Mbak Ani, Mbak Ani, bolong-bolong siji 100 loro. Nah di sini tas-tas. Nah ini mainan ya, mainannya anak-anak. Nah ini ya baju-bajunya, baju-baju Hongkong. 20, 600. Bagus-bagus bajunya. Nah ini bagus. Aku 2 kali kayaknya kesini. 2 kali, yang 1 kali berapa tahun yang lalu kayaknya. Nah di sini ada perbanduan. Kita jalan-jalan ya, sambil menikmati perlik di Pasar Torres Mongkok. Dia sejak Arab. For 100. Mẹ tập pasar lupa. Aku sih trong những thứ đây. Nepal jong. Jadi aja mifaka sejak tahun talaga ada tahun. Cuma nak pilak.
Ani. Ki apik Mbak Ani foto Mbak Ani. KW. Hah? Kayak asli ya Mbak Ani. Kayak asli. Seperti asli. Nah, ini kaos ya, kaosnya bapak-bapak. Bapak-bapak emas-emas. Iki loh Mbak Ani, boneka. Kayak turu cukup silik ngene Mbak Ani. Iya. Timbangan ning ngene. Ya engko tuku lho. Endi saiki? Piroan iku? I don't know. Apa kuwi kok percilik iku? Iki ana Mbak Ani. Tapi handset. Oh iya sih handset. Kok gak dikei rego ya? Hah? Tapi ki ngene iki lho. Iki lho. Ah lho ndukur lho. Lah tapi duduk sing kok tek kok mau mereke. Iki piro ya? Tapi iki ono iki lho. Ono kawate. Ono iku lho Mbak karete ngene karo gak seneng. Piro ya tak takon ku? Masa takon bayar? Ayim koy. Kayak Cina kok di ai. Sekarang deh, kau tiba-tiba tuh harus diri jadi padahal Takon. Kayak Cina? Di Pangang. Iya Pak. Oh, kau ngapus. Ya Bapak sabarnya. Terus Kan ya primo kok mah. Hasim. Oh.咁靚㗎，呢個又係呢個頭咯，呢個有得嘅一樣嘅，呢個冇嗰嚿嘢嘅，呢個有嗰嚿嘢嘅，你要邊隻？唔該，大家先。幾錢啊？我啱啱開檔開始啦，好唔好？啊，just open 嘛， Tas buka bang. 唔緊要㗎，幾錢啊？嚇 200 tapi dikekno 180. berapa lah, berapa lah? Gua kok. Berapa lah? Kenyang. Ôi, thằng nó lần có đầu đó. Beli, Ini tuh beli ini ya, sih, wah, ya mà thấy nhà 150. hầu giờ yêu mấy về Tadi rồi, để disuruh nhà hầu 200. ta hàng rồi hả? Merek apa sih ini? Sampean sing iki apa sing ngono kuwi? Hôm nay Phong cũng xịt cởi xịt càng xịt cởi giờ xin nó hôm món rồi lẩu tôi đục bên này là. Tapi ku ono karete. Iya, iki ngene heeh. Jajalan. Oleh ha. Hah? Oleh ha. Oleh. Hậu lên hậu kêu gọi nó mua thay Giờ cho chờ lấy cậu cô kêu đó. họ tìm chi. Bye bye. Có mua gì xí hả? Có mua gì xí hả? Hỏi gì bị có xin ngasih ya. Bị xin ngasih. Pakai duit sih, bayar sih. Aja kayak ngono kok hilang. Nah ini sudah di ujung ya, kita lanjut masuk ke sana lagi. Tinggal sedikit lagi. Ya mà jadi kuriu kada. Pasar turis. Nah ini baju olahraga ya. Ini. Aduh panas ya Allah Gusti. Aduh. Nah, ini ya baju olahraga. Nah ini ada bajunya Messi. Nah di sini ada tas. Ini Mbak Ani libur nyewantai. Nah ini loh, kiok. Ah, apa? Oh iki ngarepe. Iki. Salah maning. Kayak konco turu kok boneka. Lah sapa wong lanang? Yo sing urip ta, konco turu kok boneka yo. Boneka lek turu ceblok ora gelem munggah neh. Wong ceblok munggah meneh. Wah, apik Mbak nih. Dior. Kulo. Wah, iki anu Mbak nih, larang-larang nih. Yo. Nah, ini tasnya tas boneka. Melaku jendlenger, kok ketabrak aku loh.
Bisa banyak. Sandalnya kan perlu songo. Kurang kadang apa terus songo. Masya Allah panas sih rek. Ono angin tapi kok ya gobios lho. Iki kok nang MTR nanti Mbak Ani. Dari Mbak Ani tasnya apik, tas Hongkong. Tas Hongkong. Mbak Ani iki lho. Boneka. Salah maning. Salah maning. Lambean Mbak sampean ki wong ngarepe ana nambah boneka. Ya si cekel lah, gak iso ojol lek kok cekel. Lah apa maning ngene? Iya. Jiret nanti gulu no. Iki lah lho. Ini lucu ya. Ini bola-bola. Pemain bola. Neymar. Ada Neymar. Aduh, Masya Allah panasnya. Masya Allah saya tembus sih kok. Lah iki apik-apik Mbak Ni. Mbak Ni. Iki kambine Jeki Mbak Ni. Iki Jeki Chan. Tapi Mbak Ni. Dragon Ball. Ayo mlaku. Panas sih. Xie. HP iku Mbak Ani. Loh Hongkong. Loh Hongkong di atas itu. Terus iki ujung Mbak Ani. Ujung kayak Mbak Ani. Kayak ujung. Lek ono bis ono Pak bis mulai. Loh ya kau pikir sendirilah. Lagi celana. Aduh, ternyata panjang sekali pasar turisnya. Oh ini perkatoan. Perkatoan dan perkotangan. Nah ini pertiduran. Aduh. Subhanallah panas sih. Nah ini sandalnya anak kecil-kecil lucu ya. Ternyata pasar turis itu seperti ini. Ini 200. Kalau yang kecil 100. Oh, ada anjing. Ayo Mbak Ni, nanti Mbak Ni. Hah? Boleh MTR, nek rumono ya wajeng maneh wae. Lah yang golek MTR ae. Heeh. Saya tak penutupan. Oh, iya. Jare kowe teh foto ndek kono lho. Oke, terima kasih sahabat onlineku yang sudah menemani saya liburan hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.